Nampak don hiro kata ngurkom perkhatan mi syakmat. Hendai bang apek yang ini jeki. Kalau mi yang ini kidiat berai dan ini kesenam kalau lek kamtam. Nalai hadirin katu kani ia gaji persyang juga sorkar bani alam bakal. Nala apek bahagia di sini. Balik ke sorkar kamsim grand shai. Hagabidai bak gaji dawa nam tak ILP. Balik ke sorkar kam grand shai hagajai bak gaji dawa. Ya kasi, ini kita lagi berpeluang yang ada si bangan sedang menai kita di jipo. Hendak eswa bangan ya tai kita di mat ya kita di bentah. Kaya kita mengakuakan penslow ya kita kapor. Ngakuakan bu ya kawai ke jindui. Balai kum gajat meriu ngilanang hiar arsut nakawai kapor syakawai kapor. Balai kum gajat meriu ngilanang seir halak jong dari. Balai kejat beriu yang nangil imenta jadi beriu kita yam om tan gilang keming gilang paru mentah kita yam nilai haki television nilai social media bagi ramba beriu mentah yam ramba halak jong dari balai kalong beli balai kamban kecing syai balai kamban kata kecing kerman nak mentah kikon dikti kalau kecing balai kalong kuning Katang baru kolom namar ngila pakla naruk pasda habang apa sini kisah puprat li Islam di bangga yo elaga jon lecela nasnosi bangong nahapkan penangkam di tien di bakor nahapkan penangkam di tien di ba lesi hagni kapor kadai namar kacing rahabor palat kadai namar kacing kerki palat jong gitu kinang elam kacing tiba pedian ya ke street ke jong ya tu kapor kacing buat bor palat ke jong ki kabakila kloy man shim ya ke jong ke celah lam upot usam upabiang ni hape pi mangi mata hadin sabu prat ni Islam namar makerki palat manyopor namar buat bor palat klempor kat ya kalau wei jong gilong din ya pen bakil loi jong gilong din upara garu jini wongan netre lapi ai 100% ke reception kapyang baik yong tin perkat ke jie jong gilong din ke ju kini ni pat pa kini kan jadi joni ong kini garu ai ni 100% klempor kat ke bentak ai gilong din ke ju la shuai be nitip maka jimbun pa ni pun mangi bani ki para garu ke ju ini maka terkadang tentang ikhnyum habari ni plan shalom kunikan poi shalom kunikan yang nanta kila dai na do por bani khuni ka an ka bakran ka bani dai lagi an juga sarkar India ndai kila pinmalan aji kerman ini dak 6 schedule ko ki pat ba ki kata ke district council Kandan nang tu penmelan pensyani la kumbara ta ka section kala baneda yang kila dei ban shin me ka sinjam ka bakam halor ban pan na ko ipat ka kindonan ka bala baneda yang kum ka chatru lagi jiatan po batyan jaga sarkar India kumbangiatan po agni gisni ki pementa nai kila ya kata ke district council bagan long ka jile kai Jong itu ki player, soal kita magi berplit banlong ki MLA ko kipat ba abi so. Hato kay mga district council kala pinera ini, kay mga section kala pinera ini, balay kim pinsya yung patba katkum ka jington jon before. Ka section kanay kata ka kindon ka baso hapo ka constitution jogar India kapas trikam hakita ki autonomous state nani ki autonomous district ka 5th schedule ka trikam magi schedule areas ka 6th schedule ka trikam magi tribal areas Denmark katara ki anjo district council ki hapan trikam tang haki tribal area hapo kan ke jela gajmi karena ban trikam haki normal area ki balon ka police bazaar ki balon ka jail road ka keating road bat ki pat ki jaga ki european war oh ki pat babi ka district council ka biang ini ka sectional ka biang ini lalani dan haga kerdan kum kita ki autonomous state nanu kutu kopor kalau maslusi bantik dia ke history dari kemaja haga artorin ujayon kat kendai Spanyol po tipat ba kering kelami keleng
keleng dari ban lek samaran kirkit laban banyak piang balayo hill state ko kipat ba. Nama ini ke si ke Indira Gandhi kalawan ban inaugurate lari ban penbana bala ai hani ki khasi ke Kshatriya khasi ya kata ke autonomous state kabalai kipat ba dei hagaju ke smiru kilami kita ke lamayang upat ubon kawai ipat ka kinhon ka ra ini lamayang kawa penpau yang kwa ya gade ka autonomous state lade kata ka sub state. No, we don't want sub state, we want a full-fledged state. No hill state, no rest. Kata kan kada slogan kasdang banmi naru kata kapor ba naru kata ka artriku yayong kathandai spanyo po lesi ladam deni ki lamayong hagat kapor ngamte sakat nus na madin yo ya ka jalaga bapura laya thu bag Indira Gandhi kala petlengo kiai kini ki lamayong balai kini ki lamayong kanne namar kamtip kalau dia keren dia bagi nongelam jengi yang terpor banang ai ya kata ke autonomous state kata bagi nongelam jengi kiklam penpau bagan ke autonomous state ki penpau baik bagai ke jelaga berpura layak hidang badai pat house nem hak abu itu kelal ke patnai nyuwa malawan ban penbana ya ke jelaga berpura la upgrade la ni la kintiu ya kata autonomous state sya kata ka jelaga bapura haka arbuai trek ukalalan ka katnai spanyo puar bana ko abani thuwa yapi dai haka ju kata ka si la pintrei kam ya ka para 12A hapo ka 6 schedule la ni la buso la insert ya ka para 12A hapo ka 6 schedule kai gini ka para 12A kapara 12A kali ka overriding power jong state government ka kremshai bala don di jetan ko hapeng di an jong sarkar jila baki an jong district council ki an jong sarkar jila kim namar ka sarkar India kam kwa ban khau artli ki bor ki be yang tak bor hakane ka jila lani two parallel authorities hakane ka jila Meghalaya ka kwa ban penbet kita ge baro dai namar kata daw ko ki pak babi nisa haka undung nisa haka kuma dan pun ki pak ba ki besno o ba kata ka sikshidul kala banya bai ko ki pak ba amman gano ka anya mentahi kabala banya da yang ko ki pak ba nakini ki an jang sarkar India ladang ni persyang ban pilso tho baga sarkar jela kamla ban thawai hagri ki dor basnong hagit ko por baga dan haga jethi bari tang district council mereka tagalong da bakla list number 5 ka krem ya local self government kabaga sarkar jela tala ban thau ya kita ki ai hagde ba ka sinchar shnong ka sinchar thau tala da jarang khat menta baga sarkar jela ro ka thawan ya ka sinchar shnong ka district council ro ka thawan ya ka sinchar shnong urang ba shnong ka dor ba shnong kan snap tang ya kanu dei number ka tagadaw ni baga don ki ji pun banabawan patian na po ka sarkar India himla banyara iki menta laki ong kumbagi ong ini dismi baga taga si kanum trikam di tribal area ko kipat ba kila penyar ka dan biang ini ka jelaga bapura sya ka autonomous state kamde itang kata ka don ka jiwa ka bakrau nawar nyimpat tip hadu menta menne kanu kita ki nawai kila besok sya ka negeri ka jini balara ai ki bikin lagi trash dong ke ai ke jima kabanwan ni dei nomor kata aku kipat ba iwan hagani ka por banong ka dei ka por mata yang ini bangini ki ka jini ki ka baklan haga rumam jaga revolution ban pengala thamai yang jimat ki ji berkat ki ji bangini ki ban yo ya ka an ka baklan naga sarkar India ki naga kilayo ki mizu kilayo bat ki wei pat kitong kitan jong kene kadong katan syate lami kilayo nrengi ngimdon kanu ka an ka banyadan ni dai namar tangi lumken ya kene ke jilang hagini ka por ka bangta ban pinsno thu balai bangara ya ka arkel laispa anyo puai ka arkel laispa anyo puai kong tumno kong no act of parliament shall can apply in respect of social religious practices of the Nagas
administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Kabungot ba, omdon pinu ki an juga Sarkar India, kibla ban trekam, hagibide ba, kaim nangga salang, jong bijak benri naga. Hagibide ba, ka bishar, ka khadar, ka tum, ka riti, ka dustur jong kinaga, kimizo, ka jong try, ya ka khindau ka syap. Oh, ni John Bok, bagi John, ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972. Kamakang ni Noe bagi tiap jaga hari ke regulasi. Henry ada ka Sarkar India ka ora ba ada wi ka lango. Jadi ka anji ni ba khindau ka syap, kani ka anji kan yakno ko kipat ka. Henry omna bale kumta. Yekian handagalan ham misra.